Željela bih putovati cijelim svijetom, baš kao i ti. Pročitala sam tvoju reportažu s Tibeta, a ona u Amazoni je predivna. Zar si stvarno jeo sarmu punjenu crvima? Kako ti zavidim. Halo? Halo? Molim te, baci me u redakciju. Biću ti vječno zahvalna. Samo preko mene gologa, rekao je režiser glumici početnici. Gade, molim te, ubaci me. Okej, predajem se. Yes. Yes. He sleep in the bed. Imate autobus u 10. Katastrofa, pa to je 5 sati vožnje. Ne 5, nego 10. 10! He sleep in the bed. Zar si stvarno jeo sarmu punjenu crvima? Ne 5, nego 10. 10! Zar si stvarno jeo sarmu punjenu crvima? Yes. Yes. Koliko sam želio velikog plišanog medu. Kakvog medu? Kakvog medu? Velikog plišanog medu. Kakvog medu? Oni moraju znati ko je gazda u kući. Zar si stvarno jeo sarmu punjenu crvima? Bože moj! Ona mora biti moja. He sleep in the bed. Zar si stvarno jeo sarmu punjenu crvima? Pa ti je glupačo! Jesi li luda? Zar si stvarno jeo sarmu punjenu crvima? Ubit ću te! Yes. Yes. Zar si stvarno jeo sarmu punjenu crvima? Samo preko mene gologa. Gade, molim te, ubaci me. Okej, predajem se. He sleep in the bed. Dobroveče, gospodine. Došao sam vas probuditi iz ružnog sna. Zar si stvarno jeo sarmu punjenu crvima? Ona mora biti moja. Došao sam vas probuditi iz ružnog sna.